Dober dan. Preden bomo danes začeli s poukom, imam za vas eno obvestilo. Kot veste, je begunska kriza zajela tudi naše kraje. Begunci množično zapuščajo svoje domove, bežijo v Evropo, tako smo se srečali z njimi tudi mi. Verjetno se v zvezi s tem pri vas tudi pojavljajo številna vprašanja, zato imate dijaki možnost, da se srečate z migranti. Z njimi bi se lahko pogovarjali in izvedeli marsikaj zanimivega. Povprašali bi jih o tem, kako se počutijo, o čem razmišljajo, kaj pričakujejo, ali je mogoče Slovenija njihova končna destinacija ali so pa namenjeni kam drugam. Kaj menite o tem? Je kdo zainteresiran? Iza? Nina? Še kdo? Antje? Žiga pa Marko? V redu? Še koga zanima ta situacija? Še koga? Dunja? V redu. Torej imamo zdaj Dunjo, Nina, Iza, Žiga in Marko. V redu. Se boste potem oglasili pri svetovalni delavki in ona vam bo potem dala še nadaljnja navodila. Tako, s tem bomo zdaj zaključili, nadaljevali bomo pa z novo snovjo, ki je prav tako povezana z begunsko krizo. Namreč danes bomo govorili o področju vojne. Kako me bodo sprejeli? Kako se bomo sporazumevali? Ali govorijo naš jezik? In kaj, če ne? Kakšne odgovore lahko pričakujemo od njih? To so bili Arabci oziroma muslimani in zaradi tega med njimi izbruhnejo številne izraelsko-arabske vojne. Ali hodijo v šolo? Konec koncev, ali pa nam bodo sploh zaupali? Ali mislite, da bodo želeli odgovoriti na vsa naša vprašanja? Ali bomo se sploh lahko razumeli, kaj ti stavim, da ne govorijo slovensko tako kot mi? Kako bi sploh stekal pogovor? Kdo bi začel govoriti? Mene pa zanima, kako se migranti počutijo v azilnem domu. Ali dobijo tako kot mi topel čaj, ter v kakšnih razmerah živijo trenutno in kaj se mislijo za svojo prihodnost. Kako nas bodo sprejeli imigranti? Kaj si bodo o nas mislili, da mi pridemo kar tako k njim in jih bomo začeli spraševati o njihovem življenju, ki so ga živeli prej. Zdaj, ko so prišli sem k nam v Slovenijo, nimajo nobene svoje zgodovine. Vse so morali pustiti za sabo in začeti znova. Res je, si predstavljate, da bi se to zgodilo nam in da jutri več ne bi obiskali naše šole? Ne vem, prav zanima me in zelo rada bi izvedela, kako se počutijo sedaj in kaj si mislijo za svojo prihodnost. Treba rešiti vzroke, zakaj je sploh to nastalo, da se to razreši in ti ljudje lahko zaživijo znova tam, kjer so prišli. Ali je katerega od vas strah, da bi šli tja? Mene je po resnici povedano malce strah. Mislim, da si moramo upati zastaviti konkretna vprašanja, da bodo nam lahko tudi čim bolj konkretno in realno odgovorili na nje. In da ne smemo biti tako površinski in površni.
Kako se bomo mi obnašali do njih, pa se po mojem bodo enako obnašali oni do nas. Če bomo prijazni, bodo prijazni do nas. Če pa bodo dobili občutek, da jih spravljamo v zadrego ali pa se neprimerno vedemo do nas, pa bomo potem mi dobili enako vedenje. Mi si nekako zelo otežujemo stvar. Saj so oni tudi samo ljudje in to je nekako tako, kot če bi šel govoriti s tvojim prijateljem, ampak bi zraven pač imel neko zgodbo, ki te zelo zanima. Po mojem mnenju je najbolj pomembno, da stopimo tja z toplim srcem in z dobrim namenom. My name is Sharafuddin. I'm from Afghanistan. I live 6 years in Slovenia. With governments, with system, I never feel welcome, and up to now, I have a lot of problems with ministry. Then I stay here like this. Do people in public places disrespect you in any kind? The people, yeah, but the system, public, no. My name is Samer Arkawi from Damascus, Syria, and I left my country because of the war, but in specific it was a problem of activism there, helping out the refugees from both sides of the conflict. So that wasn't acceptable by any of the sides. So we arrived to the point that we will be in a danger, like the whole group who were helping out. So we had to escape out of the country. So we ended up in Greece. And after Greece, we had no choice to do anything. So we applied for the resettlement program. And we got accepted, me, in Slovenia. So I flew from Greece to Slovenia. So the Slovenian government chose us. Leto 2015, ko se je pač začel ta migracijski val, se pravi ta naval migrantov iz Bližnjega vzhoda, v bistvu nobenem v državi ni bil pripravljen na tak način, se pravi na način prihoda migrantov v Slovenijo. In konec koncev tudi sami nismo imeli nekih kapacitet, da bi lahko takšno število migrantov tudi oskrbeli. Takrat gor je bil to čist neki taki nadzorovani kaos. Prvič premalo policistov, premalo vsega, ogromno tujcev, premalo prostora. Vsak tujec jasno toži za nekimi bolečinami, pokliče reševalno službo oziroma nujno medicinsko pomoč. Naenkrat iz 2-3 tujcev pride 30-40 tujcev, ki je naenkrat bolani. How do you came here? On which way? Illegal. I come to Turkey, then from Turkey I go to Italy, and mistake come in Slovenia. And how did you imagine that your way would look like? And how was it? It was really dangerous. When we comes, I cross border between Greece to Turkey. I was almost 10 days in the 10 hours in the water. Without the ship is broken and was in the water. Then the Greece police come and take us outside after 10 hours. And how many days, weeks or months have you traveled to Slovenia? Sure. Almost 1 year after I arrived in Slovenia. That time when I come, it was not Balkan road. It was hard to cross all the borders. And also you need to pay a lot. 2011 I come here, 2010 I started. Nekje gradijo zidove, nekje žice, nekje panelne ograje, nekje pa preprosto odprejo vrata in želijo
begunce, ki jih razumejo predvsem kot ljudi, ki bežijo pred strahotami vojne, obravnavati ne kot varnostno grožnjo, ampak kot humanitarni problem. Če imamo neko krizno žarišče na drugem koncu sveta, če ne bomo uravnavali zadev, bomo prej res čutili posledice pri sebi. Če ljudem v stiski ne bomo pomagali, bomo prej ali slej ustvarili večji problem, ker iskreno verjamem, da moramo ljudem pomagati. Mislim, da rabimo kot država imeti zelo jasne smernice v programih, kako delati, kako vključiti in dati priložnost tujcem, ki ne znajo nobenega jezika, da se lahko vključijo v izobraževalni sistem. Veliko stvari je, ki jih lahko naredimo na državni ravni. Jaz mislim, da se zelo premalo ukvarjamo z integracijo, ker integracija bo tisto verjetno ključni izziv naslednje Evrope. Tako da to bodo izzivi tudi v Sloveniji, predvsem kako delati integracijo in se ukvarjati v izobraževalnem sistemu s prišleki. Are you studying something right now? Here in Slovenia? Yes. I'm not allowed to study, I'm not allowed to work, I'm not allowed to do nothing in Slovenia. I'm like crazy. But do you want to study something? Yeah, I want if I can. And do you want to learn Slovene or do you already speak it? No, not yet. I understand a bit of the words, especially swearing words, which is not Slovenian, that we found out. And yeah, mostly just simple things, but I can understand it, not speak it, because I hear it all the time. But now with the faculty, it's hard to start both learning the language and attending the faculty, but I will have next month a night program, but it won't be that useful because they will teach you the high Slovenian. You will be like a robot speaking Slovenian. And how do you imagine your future? This was hard for me. Still, I don't know what happens tomorrow with me. Maybe they will deport me back to Germany. Already I have problems. They deport me to Germany, but I come back. Then I cannot think about my future if I don't know tomorrow what happens with me. Of course, the first thing you think about, like since the moment you leave the country, to go back there, but it's not possible now. But it's the same the first time when, or the first moment when they will, don't know, get any agreement or finish the war in any way. Of course, the first choice will be to go back there. Now you have your documents. From where? From Afghanistan. I have with ministry, Nadrina Zadeva. I give them everything, still they didn't give me back. And still they didn't decide about my case, to accept my case or to reject my case. Just they deport me to Germany. Slovenija ne izkazuje politike zelo odprtih vrat za teh stvari. In je tudi glede odobrenih azilov in dovoljenj bolj zadržana, kot mogoče bi bilo treba. Ko govorimo o prišlekih na slovenska tla, je v Sloveniji po odstotku najmanj prosilcev azila glede na države Evropske unije. Mi govorimo o številki danes 0,001. Dejansko govorimo o zelo majhnem številu prišlekov v Slovenijo. When I come in Slovenia for the first, I didn't like in Slovenia, I didn't stay in Slovenia. Then I went to other country. Then I decide to stay in Slovenia. Then I come back myself. Still Slovenia don't want me, but I want Slovenia. I don't know. And what was the main reason that you left your country? The war? Or? No. Yeah, also the war. It's war in Afghanistan and it will be never finish in Afghanistan. It's almost 35 or 40 years is war in Afghanistan. But also some political problems in the night. I was in army and also I was translator with NATO. Then I got problems with NATO and I skip and I come here. So you think your decision was okay that you come? Yeah. Not my decision, this was decision of my father. He said if they kill me, they kill me. Because I don't know, when somebody have son or child, they feel how a son or child. I don't know, I cannot feel my father. My father said,
everywhere you are, just you will be live too. We can talk or we can see. If you will be in Afghanistan and you die, it means for me nothing. And when was the moment that you decided, yes, I'm going to leave my country? When was that, and how did you feel then? It was hard for me when I leave my country. Actually, never I didn't see my father and my uncle to cry. When I lived the last time in Afghanistan, they cried. Videli ste mnogo družin in otrok. So vas kdaj preplavila čustva? Dostikrat pri svojem delu v bistvu niti nimaš časa za čustva. Namreč prvo je, da svoje delo opraviš, je pa res, da tudi mi smo krvavi pod kožo in jasno je, da nas preplavijo tudi taka čustva. Konec koncev tudi sami smo starši otrok v bistvu podobnih let, ki so tudi potovali po tem svetu, tako da ja, včasih nas prepravijo čustva. What is with your family? Are they back in your country or where Yeah, are they are in Afghanistan, in Kabul they live. My father is still in army. Oh. Yeah. And my brother, he study. And my mother, also he's in parliament. And they have good life in Afghanistan. And do you miss them? Or? Of course. Maybe to describe it in a different way, that why the family are not here, why they're not here. Like the moment when you take the decision to leave, it's not really easy. Like when you are totally in danger and you can't take any other option, you will leave. Even if it's a war, like as you get used to the normal life, you get used to the war situation. It's like, it's not about thinking that you will be alive or you will be dead. But this decision, when you take it not only for you, even for your family, because there the system functions in a different way. Like there, when you are wanted or you have done something and the government or the other side wants you, they won't hurt you. They won't even care about you. They will bring you easily. They will hurt your family and your friends or the people around you. This is how they get you. So even if it's a war, it's not easy to take a decision to leave the country. Till now, after I left, they are now fine. They won't get any problems because of what happened with me. So the people in your community, do they treat you... I have no Slovenian friends there. No, but when you go to a cafe or something, do people treat you different, or did someone disrespect you or something? At the faculty, I really have no Slovenian friends. They are Bosnians or Turks or Turkish, or Macedonians or the Erasmus students, because they are more open and they are like more in the interaction exchange, so they don't really care about that. But mostly they are a bit like away or stepping back to their comfortable zone when they face someone from out of their, I don't know, European countries. But mostly, yeah, they are super racist. The best comment that we got, it was like, hey, you are Middle East guys, you in your Muslim religion, you are just coming to Europe to rape our women. That was the best comment. So, good morning. We are in 2017. Jaz se sprašujem, zakaj strah, ne? Česa nas je pravzaprav strah? Nas je strah drugih ljudi, drugih obrazov, drugih kultur, nas je strah tega, da nam bo kdo vzel varnost, delo. Je ta strah upravičen, ampak... Vsak posameznik lahko največ ali pa zelo veliko naredi tudi sam, zato da se počuti čim manj ogroženega. Posebej še vi mladi. Sem prepričan, da tudi sami čutite, da bi tem vašim vrstnikom iz držav, iz katerih bežijo, lahko mnogo pomagali, mnogo dali in jih čim prej inkorporirali v družbo, ker lahko so krasni prijatelji in zelo dobri sosedi in pravzaprav tisti, ki potem dajo tudi še dodano vrednost. Najslabše pa paziti v te stereotipe, ne, in pravzaprav sam slediti mainstreamu, zato ker pač nekdo trdi, da je nekje nevarno. Seveda, absolutne varnosti ni nikjer, trdim pa, da je Slovenija ena sigurno od bolj varnih držav, kar je lahko njena tudi velika konkurenčna prednost.
jaz sem Ahmad, Brimek Šamije, prihaja iz Sirije. Sirije? In kako to, da ste prišli v Slovenijo? Jaz živim tukaj 13 mesec. 13 mesecev? Ja. In kako to, da tako dobro že govorite slovensko? Ne veliko, malo, ampak jaz rad jezik slovensko. Torej vam je všeč jezik? Ja, ja. Jaz rad živim v Sloveniji. Iz Slovenije država varna, država lepa. Jaz rad vse ljudje v Sloveniji. Jaz zdaj zelo dobro, ker živim tukaj, ampak žalosten. Žalosten, ker družina živi v Siriji. Jaz, moja 4 hčerka, žena, živi v Siriji. Sin živi v Turčiji. Žalosten. Telo boli, srce boli, noga boli. Ampak grem v službo, lahko delam. Jaz delam avtoklebar, delam frizer, delam mekanik kolo, delam voznik, delam kalar hiša. Zdaj ne lahko jaz nazaj v Sirijo. Jaz se zdaj nazaj v Sirijo živim v zavor. Ne lahko. Jaz rad živim v Sloveniji. Slovenija je lepa. V bistvu je bilo od begunci zelo zanimivo. Ja, so se nam zelo odprli, res nisem tega pričakoval. Odgovorili so nam vse vprašanja, ki smo jih imeli. Veliko smo izvedeli o njih. Ja, in popolnoma drugačno predstavo dobiš od teh ljudeh, ko jih vidiš tam in ne po televiziji. Vsako njihovo mišljenje je še samo delček, ki dopolni ta mozaik tisočerih zgodb. Ja, ampak res, mir je vseeno nekaj, kar nam svet lahko največ ponudi. Če imamo mir, smo vsi srečni. Imajo pa tudi zelo zanimivo kulturo v bistvu, ki jo še vedno ohranjajo, kar je tudi lepo. Ja, to pa res. Jaz si ne morem predstavljati, kako so lahko brez družine. Ja, vendar vsaj, ko pridejo k nam, oni živijo v tej skupnosti, potem so drug drugemu družina. Ja, to je tudi res. So si v oporo. V bistvu noben ni vedel, kam gre in vsi so šli samo po mir. Ja, kljub temu, da so si tako različni, imajo še vseeno nekaj skupnega. Vsi so prišli v Slovenijo in vsi hočejo imeti boljšo prihodnost. Ugotovila sem, da se Evropa in Slovenija trudita spremeniti nekaj na področju begunske krize in problematike. Kot državljan Slovenije in prebivalec Evropske unije se na tem območju lahko počutim varnega in svobodnega. Spoznala sem, kako živijo migranti in kako zelo pogrešajo svoj dom. Spoznala sem tudi, da zelo pogrešajo svojo družino, kar je meni grozno, ker si tega ne morem predstavljati. Naučil sem se veliko o svobodi. Naučil sem se tudi, kako je svoboda pomembna in kako nas lahko določene meje v naših glavah omejujejo. Če primerjam življenje sebe in svojih vrstnikov ter življenje beguncev in migrantov, ki ga imajo v Sloveniji, lahko povem, da se to zelo razlikuje, čeprav živimo v isti državi. Sama imam tudi podporo staršev, me podpirajo tako moralno kot pa finančno, ampak oni pa nimajo čisto nič, so odvisni sami od sebe.